Kam bi šel? Ful bi šel na vrh, ne stolnice. Tako, da pa premikaš naprej nazaj, pač on leti tam. Ja, leti. Fly to space. Aha. Ali boš šel na Luno? Ne vem. Zdaj tukaj spodaj imaš slike. A snemaš? Ne vem, kako kontroliram hitrost? Ne vem, mogoče pomežikneš nekaj. Zakaj mi piše fly to space? Kaj, okej, ajde. Ne celega. Okej. Ali si v spaceu? Ne, sem tema je ratala za enkrat. Daj, ko priješ do mednarodne postaje, se javi. Čakaj, ga? Aha, ne, ko si odzuni, evo, le, Chicago, veš, tako, zdaj sem kao vesoljen, vse če bom izberem mesto, ne? V katerega bom šel, ajde, Chicago. Oleo zemlja, what the fuck? Hello, Greenland. Čakaj, nisi bil pri Chicagu, blikar. Ne, ko si gor, lahko zbereš, ne, pa enkrat zaroniš dol. Čakaj. Da je v Ljubljano pet, a ne? Ja, ne moreš, ker sem mislil, da so samo ena mesta. Marseille. Čakaj, spet premisko sem šel. Dobro, sem to rekel zdaj. Bryce Canyon, Chicago, Zermatt, sploh ne vem, kje je to. Kako ne veš, kje je Zermatt? Marseille. No, to je to. 3, 4 so. Chicago, let's do this. A si že na Sears Towerju? Ne. Ja. Mislim, sem na Norveškem. To je norveški Chicago. Ne vem, zdaj preklopil, ali... Ja, mislim, da boš proti Chicago zadev, jaz sem šel pa kar dol. Jaz sem nekje en fjord vidim. Tak low resolution fjord. Če veš, bolane. Okay. No,